reka nongere
Cisse umunyanigeriya ukinira ekipe wakinaga ekipe ya Bugesera FC yagiye yitangariza aba yari buze kubanzamo uyu munsi. Hari uwitwa Mendy mu izamu, hakaza kuri kabiri uwo bita Salah Sabali, kuri kane hakaza kuba hakina umukinnyi witwa, kuri gatanu hakaza kuba hakina uwitwa Cisse, hakaza kuba hari uwo bita Koulibaly
anwa mu kibuga ari witwa Hakizimana El Muhajir. Rero uyu ni umusore ukomoka ari Rubavu, nawe ushobora kugenda ajyamo asimbuye kuri uyu munsi. Reka none mbabwire ko Amavubi hari umwataka w'akataraboneka rero kinara muri igihugu cya Kazakhstan uri kugenda asaba ubwenge kugira ngo akomeze kugenda akinira Amavubi. Umwataka rero turaza kugenda tumanyuramo mu nkuru z'ubutaha, mwebwe mutegereze ibindi ni ku Isumo TV. Reka mwibutse ko turi na MTC Limited, Tom Transfers, Aldeje Studio ndetse na Airtel. Byose rero ni ku Isumo TV, komeza ubane na